Red Blue JD. Okay, well, I am an agent runner in MI5's terms. As an investigator, I look at Al-Qaeda and Islamic State. I have sort of progressed as a team leader within counter-terrorist operations. There are various techniques I employ to keep myself safe. That's why MI5 is the best in the world at what we do. Semper occultus. Iri niryo jambo bakoresha nk'ikirangantego kibaranga, ari nabyo bituma badashobora gushyira amakuru yabo n'amabanga yabo akomeye cyangwa yoroheje hanze. Semper occultus ibanga iteka nicyo barahira nk'imwe mu miryango y'ibanga igize isi nka Illuminati na Freemason. Bamwe ibanga banarimanukana ikuzimu. Gusa umuhanga amaze kwitegereza yavuze ko ibanga burya kugira ngo rigume ririnzwe neza rinitwe ryo nuko ibyiza warimenya wenyine ukicecekera ntugire undi urisangiza, kuko umunsi wanzuye kurisangiza undi ako kanya bamaze kurishyira hanze isi yose iba yarimenye umunota ku wundi. Kubw'iyo mpamvu naho umuryango waba ari uwibanga bingana gute ntabura amabanga bacika ngo agere hanze, kuko baba barenze umwe, kuko no kubemera Bibiliya haranditse ngo nta cyakorewe mu bwihisho kitazagera habona. London, a cosmopolitan metropolis of 8 million inhabitants, and home to the world-renowned British Secret Service. The Secret Intelligence Service exists to defend and protect the security and interests of the United Kingdom. It's known by its World War I designation as Military Intelligence Section 6, or MI6. Bakorera mu bwihisho kwibanga rikakaye ryabacisha ijosi n'ibyago byo kuba bagubwa gitumo n'umwanzi yo bari bazi yose bakayasuka hanze nk'abarutswe uburozi. Nyamara kugeza na n'ubu MI6 nibwo butasi bukuru mu buzwi kandi bukomeye cyane ku mubumbe ushesha kanguhe. Ese impamvu butavugwa cyane cyangwa ngo bube bwamamaye kurenza ubundi bukunze kuza mu matwi yacu nuko buciriritse cyangwa hari yindi mpamvu tutabwirwa? Benshi munahorana urujijo ku itandukaniro ryayo na MI5 cyangwa MI7. Amabanga, akagambane, amategeko n'amateka aranga MI6, Operation X na Operation Gold, reka uyu munsi abari byo tuganiraho kuri Red Blue JD. Njye wumva ndi Romeo Thierry ya Rwema. Biragoye ko wabona amakuru kuri MI6 ugereranyije na CIA, Mossad cyangwa KGB y'Abarusiya ubu yabaye FSB. Nyamara imiryango yose yavutse isanga MI6 ari ubukombe. Jya ku rubuga sis.gov.uk niryo zina official rya MI6 rikoreshwa mu buyobozi. Amakuru urasanga kuri uru rubuga na ya MI6 kuva yashingwa kugeza mu 1949, indi myaka nko kukubwira ngo shakira handi. Nta banga cyangwa amakuru yabo wabona ha bitandukanye na CIA ihora ivugurura urubuga rwayo buri gihe runaka kizwi, ari nako bashyira amakuru mashyashya. Kimwe mu bitera ububwira bungana gutya ni iki ngiki. MI6 is essentially MI6 by'umwihariko ni ikigo gitata kikabika amabanga. Aka niko kazi kabo kandi bakazobereyemo cyane. That is his job and he is very good at it. There's not much I can share. Nta byinshi bihari natangaza, gusa nk'uko njye na bagenzi banjye twabitujwe imyaka myinshi kuba mu bihe bigoye. Uburyo bwiza bwo kubigusangiza ni ukukubwira ko imisemburo yose y'umuntu ibiri hejuru igihe cyose bari ku kibuga. Ni Sir John Scarlett yamaze imyaka 38 ari intasi ya MI6 kugeza yiyoboye muri 2004. Nta kintu na gito yagutangariza ku mabanga yabo kabombo usibye ibyo Official Secrets Act imwemerera gutangaza. Official Secrets Act ni ingingo abatasi bose bakorera MI6 bagomba gusinya bahamya ko batazigera bamena amabanga aremereye y'ikigo cy'ubutasi bakorera, ariko hakaba hari amakuru make bemerewe gutangaza mu rwego rwo kudapfukirana itangazamakuru, bakababwira bike ngo mutuze mudakomeza kubaza byinshi. Ino Official Secrets Act ntuzigera uyisanga muri CIA cyangwa KGB kuko ibihugu isigayemo uretse Ubwongereza ni Canada n'ibindi byo muri Aziya bigera kuri 7 byonyine, harimo Malaysia, Ubuhinde, Singapore na Ireland. MI6 yavutse kubw'impamvu z'urwikango n'ubwoba bw'Abadage bendaga gushoza intambara ya mbere y'isi yose, kandi bari bafite intego yo kwigarurira Uburayi bwose badasize n'Ubwongereza. Nibwo Minisitiri w'Intebe Herbert Asquith
mu gutinya ko Ubwongereza bushobora kuba ari bw'Abadage baheraho batera, yategetse akanama k'abacurabwenge hejuru muri guverinoma kwiga kuri icyo kibazo, cyane ko banatekerezaga ko Abadage baba baratangiye kubinjirira no mu nzego z'ubuyobozi. Britain's Secret Service was founded on the 1st of October 1909. Bwashinzwe mu kwakira 1909 ngo bukusanye amabanga ku byago byari bibugarije biva ku mwanzi wabo Ubudage bwa kiriya gihe. Ubwo byongeraga umunsi ku wundi Burayi, kandi abantu bari bafite ubwoba ko abatasi b'Abadage binjiriye Ubwongereza. Nguko uko MI6 mu gitondo cyo kuyambera ukwakira mu 1909 yavutse yitwa SIS, Secret Intelligence Service. Iri naryo zina rigikoreshwa mu nyandiko no muri guverinoma, bidakwiyeho ku isi yose iyizi nka MI6. Iri zina ryo ryaba ryaravuye he? Nibyo tugiye kubona imbere. MI6 yashyizwe mu maboko ya Bwana Mansfield Cumming, wahoze ari mu gisirikare cyo mu nyanja cy'Ubwongereza, umugabo wari utangaje cyane mu myitwarire, uretse no kuba yarakoraga birengeje urugero, kuko yashoboraga kumara icyumweru cyose mu biri gihe cyose atarasesengura neza amakuru ngo amenye imvano yayo, byaba ngombwa bidakunze akigira ku kibuga ubwo akajya gutata yiyoberanyije. Uyu ni Matthew Dunn, azi bya hafi sebuja wo mu myaka yashize. His office was a laboratory of strange gadgets and devices. He was very innovative. Yahimbaga udushya cyane. Ni umwe mu bantu ba mbere mu Bwongereza bari bafite plaque zihariye. Plaque y'imodoka ye ya Rolls Royce yari itandukanye ku buryo mu muhanda yagendaga ku muvuduko udasanzwe, kandi polisi ntiyashoboraga kumuhagarika. N'uburyo bwe bwo gutanga akazi mu ibazwa byari bitangaje cyane. Bwana Dan arakomeza. Yari afite akabaho yashyiraga ku itako n'icyuma gityaye mu biro bye. Iyo yakubazaga ntiwaba kubona amaguru ye, yakijomba cya cyuma kikanga, ubwo akazi ukabura kabuze burundu. MI6 kuva yashingwa mu 1909 n'abagize guverinoma ubwayo benshi ntibari bayizi, dore ko nta n'ikicaro gihamye yagiraga. Yimukaga kenshi kubera kutizera umutekano w'aho babaga bari, bitewe nanone n'intambara ya mbere y'isi yose yari irimbanije. Amasasu n'ibisasu biremereye bivuze ubuhuha, isaha n'isaha mu gihe umwanzi yakwizeho neza, ashobora guturitsa inyubako yose ntihasigare n'uwo kubara inkuru. Nta nama n'imwe ku bwa Mansfield Cumming yigeze ibera mu biro bya MI6. Matthew Dunn mu gihe cyose yamaze mu butasi bw'iki kigo, inama zose yazikoreshaga muri za restaurant z'amahoteli akomeye cyane mu mujyi wa Londres, ariko bahinduranye imwe ku yindi nabwo, kandi ku ngamba n'amatwara yuje amakenga yo ku rwego rwo hejuru. Ubwongayika gukabije nabaga mfite mu gihe nohereje umutasi wanjye mu nama rwihishwa, ni ukuba yakurikirwa n'agatsiko k'abanzi bamugenzura. Kugira ngo urwo rujijo rushire, twese twemeranywa ngo ibanga ryihariye ry'igikorwa cyo gukora, nko kwinjira mu iduka ugahaha, byitwa theme. Icyo gihe ukurikiye agira ngo wari ugiye mu iduka, akaba arakwihoreye. Hari uburyo bwinshi MI6 yahimbye mu rwego rwo gucika umwanzi wari ugukurikiye no kwirinda ko wakurikirwa. Ubundi buryo yari ugutega mu buryo bunyuranye. Wafata nk'imodoka wagera imbere ugafata gari ya moshi, byanakunda n'inzira y'amazi ukayifata aho bikunda, ariko ugenda uhinduranya inzira zose uko bishoboka. Biragoye ko wabona umutasi akora ikintu kimwe buri gihe, cyangwa n'ibindi. Muri MI6 igihe wabonaga wakurikiye kandi ugiye mu nama, wahitaga uyisubika ku kanya gitaraganya ukamenyesha abagukuriye. Mu 1914 nibwo isi yose yari igiye kumenya neza ijambo MI6, nubwo ryasesekaye cyane ku isi yose mu 1942 mu ntambara ya kabiri y'isi. Ubwo Abadage batangizaga intambara ya mbere y'isi yose, icyo gihe SIS, Secret Intelligence Service, yemeza kwivanga mu ngabo z'igihugu nayo ikaba umwe mu mitwe y'ingabo. Iki gihe yahise yitwa MI1C, Military Intelligence 1, itangira isesengura amakuru ku mwanzi. Intambara imaze imyaka 2 ntibyari bihagije ko SIS isesengura amakuru gusa, ahubwo byari ngombwa ko noneho umwanzi nawe bamwinjiramo bakamutatira hafi, niba koko intego yari ugutsinda urugamba. Military Intelligence cyangwa se imitwe y'ingabo yagabanyijwemo ibice 19 byose. Byumvikana ko muri kiriya gihe hari MI1 kugeza kuri MI19, buri shami rifite inshingano zihariye rishinzwe. Ubwo MI6 ihabwa gutata hanze y'igihugu kuva icyo gihe. Hari imitwe 19 y'ubucurabwenge bwa gisirikare. MI1 igakurikirana isesengura ry'amakuru, MI11 ishinzwe gukura kode mu mabanga, MI2 ikurikirana ubutasi bw'Abarusiya na Scandinave, naho MI4 ubutasi n'ubuhanga mu mirwano yo mu kirere. Nyuma nibwo ayo mashami yose yaje gukusanyirizwa muri abiri, MI5 na MI6. 1917
Abadage gusubira inyuma ni ikizira. Ububirigi bwose baba bamaze kubwigarurira, ariko Muyinzi afata ingamba n'inyoni zigize indi nama. MI6 yahise ishyira mu bikorwa Operation La Dame Blanche cyangwa umugore w'umwera. Iyi yose yari gukorerwa mu gihugu cy'Ububirigi, ahantu heza ho gutatira umwanzi nk'Ubudage, kuko neza bihana imbibi mu burasirazuba. MI6 nta kindi yakoze, yahise yinjiza mu bavuza abakozi bayo, bamwe bajya ari abadoktor, abandi ari ababyaza. Bose bari bemerewe kurenga imipaka bavura inkomere z'intambara, ntawirirwaga areba ibyangombwa bibaranga nk'ubwene gihugu n'ibindi. Abongereza batatu Umudage banyuze mu buvuzi ndetse baburizamo imigambi myinshi yabo, nko mu rugamba rwa Ypres no mujyi wo mu Bubirigi. Hari nyuma yo kubona amakuru y'igiciro gihanitse ya gahunda ya U-boats, amato y'Abadage yo munsi y'inyanja yari yarajujubije Abongereza. Icyo gihe intambara yo mu nyanja nta kabuza byagaragaraga yuko Abongereza bayitsinzwe, ariko hari hasigaye uburyo bumwe bwonyine bwo kwigaranzura Abadage, yari uguhiga sumaha zabo hifashishijwe amato menshi y'ubucuruzi ari mu matsinda bise convoys, akabifashwamo n'amato ya gisirikare amenyereye urugamba, ndetse n'indege z'impigi zabaga zahawe amakuru y'uduce duherereyemo sumaha z'Abadage, zikabamishaho ibisasu bya rocket. Nibwo Abadage bacitse intege, amato yabo menshi amaze kurohama, dore yuko ari cyo gikoresho cya tekinoloji iri imbere y'abandi bari bafite. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi, MI6 yasize umubano ukomeye hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu gihe kitarenze imyaka 10 yonyine uyu mubano wari ugiye kuzamo igitotsi, nyuma y'uko umugambi mushya wa MI6 wasaga n'uwari umaze gupfuba udashyizwe mu bikorwa uko byifuzwa. Mu 1930 ubutasi bw'Abongereza bwari nk'umurimo wese ukeneye abasaruzi mu gihe gito cyane. Abayobozi bafata umwanzuro wo gukoresha abakozi b'abahanga bakirangiza kaminuza, kuko kugeza na n'ubu rimwe mu irangamimerere y'umukozi winjira muri MI6 nuko agomba kuba yujuje nibura hagati y'imyaka 22 na 35. Nticyari igitekerezo kibi na busa, gusa umwanzi wabo w'ibihe byose yarabari imbere y'intambwe nyinshi. Uburusiya bwari bwaramaze kwinjiza amatwara yabwo mu bahanga ba mbere kurusha abandi muri kaminuza ya Cambridge. Mu myaka 3 yakurikiyeho, MI6 yakoze ikosa na n'ubu ikicuza kuba ryarabaye. Nyuma yo guhakaza ikipe nshya y'abasore bashyashya, muri bo 5 bose ari abatasi b'Uburusiya bavukiye ku butaka bw'Abongereza. Cambridge 5 scandal nuko nguko yavutse. If someone said you were the right kind of person, a good Umuyobozi hari uwavugaga yuko ushoboye kuri umukozi wa nyawe, ntawitaga kumenya hahise hawe cyangwa ngo ukurikiza andi mabwiriza y'umutekano. Bose baravugaga ngo numwe muri twe, kandi baribeshyaga kuko abasoviyete barabyitwaje cyane, bahindura imyumvire y'abanyeshuri b'Abongereza ngo bigumire ku butegetsi bwabo. Guy Burgess, Donald McLean, Anthony Blunt, John Crane-Cross na Kim Philby, ngaba basore batatiraga impande ebyiri zose, Ubwongereza n'Uburusiya. Mu butasi bitwa double agents. Biyemeza gushyira mu kangaratete ubuzima bwabo bagakorera abasebuja babiri, bakirengagiza ingaruka zose uko zaba zimeze zavamo, kuko bishobora guhungira hamwe uzi kuri umwizerwa, ugasanga nabo baragutakarije icyizere kera cyane. Gordon Correra ni inzobere mu bijyanye n'umutekano. Kim Philby yahindutse umukomuniste mu ntangiriro z'1930. We yizeraga ko isi yari ifite amahitamo abiri hagati y'amatwara ya gikomuniste na fascisme, arangije ahitamo communism. Kim Philby yazonze cyane MI6 mu myaka irenga 35 yose, acikisha abagenzi biwe babaga benda gufatwa ko bakorera ubutasi bw'ibihugu bibiri mu buryo budasobanutse. Bose baba benda gufatwa bakaba banyuze mu myanya y'intoki Ubwongereza, bose bakerekeza mu Burusiya. Kim yari umuhanga ku rwego rwo kugirirwa icyizere, ngabo muhuza mu guharanira inyungu hagati y'ubutasi bw'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yangiza akanaburizamo operation nyinshi zabo, harimo Albania Operation. In October 1949, MI6 na CIA ku bufatanye bohereza ikipe y'abakomando muri Albania bagerageza kubikira ingoma ya gikomunista. Ingabo z'Abanyalbania zari zibategereje. Kim Philby yashoboye kubabwira ko hari operation yari iri kujya mbere, abakomando bose bahageze bafashwe mbere abandi baricwa. Indi operation Philby yaburijemo hari mu 1956 mu ntambara y'ubutita, Operation Gold, bitewe n'ihanganira ikabije hagati y'abakomuniste b'Abasoviyete ndetse n'imbaraga zihuje, ni ukuvuga Amerika, Ubwongereza n'Abafaransa. Byarangiye Ubudage bucuwemo kabiri n'urukuta rutanye impande zombi rurubakwa mu mujyi wa Berlin, ariko kuko Abasoviyete na KGB yari imaze gushingwa muri iyo minsi, batari biyoroheje na gato, banakandamiza abaturage bo mu gice cyabo. Bamwe bese mu gucukura inzira munsi y'ubutaka yambukiranya urukuta rwihishwa ngo batoroke bajye ku ruhande rw'Abanyamerika. Nibwo MI6 yigiriye igitekerezo cyo kunyuzamo insinga bakajya bumviriza amabanga y'Abarusiya. Hadaciye kabiri barabimenya, tunnel barayifunga n'insinga barazica.
The KGB is far more KGB adept. It's far yari more irenze kure cunning cyane in ubutasi some bwa ways. MI6 It's far better ari incakura at the agents inyaryenge inside bazi no Britain. kwinjirira bari beza cyane kurenza buri mutasi wo mu Bwongereza. Icyo gihe kandi Ubwongereza nta mutasi n'umwe bari bafite indani muri KGB, ntibashoboraga kumva amabanga yabo nk'uko bo bumvirizwaga. Yari amahirwe make And that's a yabo. real disadvantage. Gordon Correa afite ukuri kuri ino ngingo. Ubwongereza bwari bukeneye kongera ingufu mu butasi bwabo, bitabaye ibyo intambara y'ubutita yari kubasiga habi cyane. Nyuma y'inama nyinshi z'inteko ishinga amategeko hemejwe ko Philip ari we mugambanyi, ariko bagiye kubivumbura yafashe rutemikirere ya kare cyane aryamye mu nyubako nziza z'amahoteli ya Moscow. KGB yamuhaye ubuhungiro. Yazize George Blake, nawe wari umutasi wakoreraga KGB wahisemo gukorera MI6. Yarazi byinshi cyane kuri Operation Gold, ahita mutamaza icyo gihe nta kindi gihamya bari bakeneye ngo bamuhige. Abanyamerika nabo bari bamaze gushinga CIA, nibwo noneho batangiye gukemanga umutekano n'icyizere bya MI6, bagabanya ibikorwa n'amakuru bahanahanaga. Nyamara mu ntambara ya kabiri y'isi yose bari nk'imishumi n'urukweto, kuko MI6 n'ubundi niyo yatumye CIA ishingwa. Ibi nabyo byahereye mu 1939 ku ya mbere Nzeri, nibwo abadage bambaranye n'Abanyapoland, igihugu bagifata batarushye cyane, aribwo Abongereza noneho babonye yuko amazi arayo kogwa amagazi. Icyo gihe babonye ko mu rwego rwo gutsinda intambara ubutasi bwabo ari bwo bwari buhanzwe amaso. Nta kujenjekera noneho umwanzi, MI6 yesi ishakisha abanyabwenge mu gihugu basobanukiwe neza imibare ngo bare yuko bashyira hasi imashini nshyashya umudage yari amaze guhimba, Enigma, ngo hatazagira uvumbura amakuru bohererezanya muri kode zihambaye. Amezi 5 yarahagije ku mukozi mushya n'ikipe nshya bari bafite ngo ababashije gushwanyaguza kode ya mbere. I was told that I was wanted at a place in the country, and they wouldn't tell you where you were going, but they told you to go to Euston Station and you would be met with a ticket. I thought I was going to be Matahari, I was going to be a spy. I was terribly excited. Mavis Beatty, umwari w'imyaka 19, ubutumwa yavumbuye bw'ibihe byose bwashyize akadomo ku mbaraga z'abadage muri icyo gihe. Hari mu 1941 ku ya 25 Werurwe, MI6 ibifashijwemo na Mavis ivumbura ko abadage bapangaga gutera amato y'intambara y'imbaraga ziyunze Allied Force. Amato yarahereye mu nyanja ya Mediterane. Icyari gisigaye yari igihe n'isaha ya nyayo. We broke a message that said today is the day -3. Ariko ntago batindiganyije, babaterambere babatanze. Urugamba rwa mbere barutsinda ubwo. Winston Churchill biramushimisha cyane, biranamurenga ku buryo itsinda ryari rishinzwe gusemura kode za Enigma yarihaye agatazirano k'inuma zateye igi rya zahabu. Mu yindi myaka yakurikiyeho, MI6 yagiye igaba ibitero ku Budage ikoresheje itsinda ryitwaga Section D, Section of Death. Abangaba bari bashinzwe kwinjirira Ubudage bagasenya sitasiyo yose yabarizwagaho itumanaho ndetse n'amashanyarazi n'ibindi bikorwa remezo. Ubwo ngubwo umwanzi ntago yari kuba kibonye ubwinyagamburiro. Noneho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose n'ubundi Ubwongereza bwari bugifite umwanzi bahanganye nawe. Abarusiya ntago bavuye mu Bwongereza kuko ntibashizwe. Ku itariki ya 7 Nzeri 1978 Abongereza ku yindi nshuro batashywe n'urwikango ubw'intwaro batari bamenyereye yakoreshwaga ku butaka bwabo. Georgy Markov yari umwanditsi w'umuhanga muri Bulgaria wari umaze kurambirwa n'ingoma ya gikomuniste. Nyuma yo guhigwa avuye mu butasi, yahisemo kugurisha amakuru Abongereza ku kiguzi cyo kumuha ubuhungiro. Kubwo Abanyabulgaria, Markov yari umwanzi w'igihugu nimero ya mbere. Hari mu gitondo gisanzwe, Markov agiye ku kazi nk'uko abimenyereye. Ageze mu biro nibwo yatangiye kumva atameze neza. Bikomeje, undi munsi yerekeza mu bitaro, basanga ingingo ze zose zo mu mubiri zatangiye guhagarara. Baburi ikintu na gito yabaye, gusa wakomeza guhamya yuko yari yarozwe. Agerageje kwibuka neza ikintu yatekereje, n'umuntu bahuye muri gare ateze imodoka akamukozaho agasongero k'umutaka ku kuguru, ubundi akikomereza nk'aho byari impanuka. Basuzumye neza umurambo we ku kaguru, ibyo bita post-mortem analysis. Basanzemo agashinge gato cyane kari karimo uburozi bwa ricine. Ni ikinyabutabire kiva mu ntete z'igiti kibyazwa amavuta ya castor. Agafu gake kazo kangana n'uduheri duke tw'umunyu wo ku meza kaba kahitana umuntu ukuze mu gihe gito cyane, kandi ibizamini byinshi byo kwa muganga ntibishobora kubona byoroshye buno burozi mu maraso. MI6 yahise ifata ingamba zisumbuyeho nawe yiyemeza gutata bidasubirwaho Uburusiya bihambaye. Nabo babiba umugono babatwara umutasi mu 1982 Oleg Gordievsky wakoraga muri ambasade y'Uburusiya mu Bwongereza. Ubuzima bwe yabushyize mu kangaratete
akavana impapuro z'amabanga muri ambasade akazishyira Abongereza mu isaha imwe gusa, bakaba bamaze kuzifotora akazisubiza muri ambasade nta mutima umurimo. Amaherezo nawe aza gufatwa amaze gutanga amakuru ku ntambara yo gutita Kabarusiya bendaga kugaba igitero cy'ibisasu kirimbuzi kubera urwikango rw'Abanyamerika. Ibi bari kubikora mu gihe amato y'Abanyamerika yari kuramuka yibeshye akabashotora ngo arimo aragerageza ibisasu. Ubwo muri iyo minsi hari mu gihe Abanyamerika biteguraga kugerageza ibisasu byabo mu nyanja, ariko Abarusiya bikanga ko ibyo bisasu byari gusukwa ku butaka bwabo kuko na perezida wa Amerika icyo gihe yagombaga kuba hibereye biri kugeragezwa. Gordievsky aburira MI6 na CIA barabihagarika. Icyo gihe radar zo mu Burusiya zisubizwa uko zari zimeze, ari nabwo Gordievsky yahise afatwa bamwimurira mu gihugu cy'Uburusiya aho yagombaga gukanirwa urumukwiye. Cyakoze Abongereza bakoze ibishoboka byose mu manyanga ahambaye cyane. MI6 imucikishiriza muri Finland. Bageze ku mupaka byasabye abatasi ba MI6 kujugunyira imbwa pampers z'uruhinja ku bushake ngo zidahumurirwa cyangwa se zigahunahuna umuntu wari uri muri boto ari we Gordievsky. Ariko n'ubundi amahari yabo ntiyahagaze kuko na nyuma y'intambara y'ubutita mu 1991 urukuta rwa Berlin rumaze gusenywa, Ubwongereza bwumvaga buruhutse Abarusiya. Ariko mu myaka 20 bagarutse n'inzika yo guhora, maze muri 2006 bahitana undi mutasi wahoza bakorera akajya muri MI6, Alexander Litvinenko. Bamuhaye uburozi bwa polonium mu bitaro by'i Londres aheruka ubwo ngubwo. Ni kenshi cyane mu myaka ya vuba MI6 yagabweho ibitero ku butaka bw'Abongereza, ariko iguma ifunze umunwa. Nk'umwaka wa 2000 Ireland yarashe ku cyicaro gikuru cya MI6 Londres kuri Vauxhall Cross. Inyubako yabo igorofa rya munani ryose rirangirika. Cyakoze kubera ibirahure byabo by'arantibara biremereye nta wigeze apfira muri iki gitero. Nibwo bwa mbere na mbere ku butaka bw'Abongereza cyari kigaragaye. Ubundi ibi byose ahanini biba bigomba kubazwa MI5 nubwo biba byaraturutse kuri MI6, kuko ahanini MI6 ishinzwe ubutasi bwo hanze y'igihugu mu gihe MI5 ishinzwe kurinda ubusugire bw'Abongereza mu gihugu imbere no kurinda yuko amabanga yabo yavogerwa n'umwanzi. Hari byinshi rero ishinjwa na bamwe bagiye bayikorera bakayivamo, nko gutata abayobozi basanzwe no kumviriza telefone za rubanda giseseka. Uyu ni Annie Macon, nawe yakoreye MI5. Ati, I worked for MI5 in the 1990s as an intelligence officer. Njye nakoreye MI5 mu myaka y'1900. Njye na mugenzi wanjye David Shayler birangira tubavuyemo kubera ibikorwa byabo bidahwitse bibangamira uburenganzira bwa muntu, nko kumviriza telefoni z'abaturage, kwishyira abaminisitiri muri guverinoma, gufunga bya hato na hato inzirakarengane n'uburangare bw'ibitero bya bombe byakabaye byarahagaritswe. Noneho hakiyongeraho imigambi yo kwivugana Colonel Gaddafi wa Libya mu 1996 mu mafaranga yishyuwe na MI6. Paid for by MI6 in 1996. Ibi ngibi bihita bijyana na Operation X yakozwe na MI6 ku butaka bwa Libya nyuma y'iyicwa rya Gaddafi mu gufata umuhungu we Saif al-Islam Gaddafi. Icyo gihe bagusa inyubako y'umuhungu wa Gaddafi, bahamagara guverinoma ngiza bari imwifatira ku buryo nta hantu bari guhera babyitirira Abongereza, nyamara ari bo babikoze. Kugeza na n'ubu hari ibitabo byanditswe ku butasi bw'Abongereza, filime z'uruhererekane zakunzwe cyane nka James Bond n'ibindi byinshi kuri ubu butasi bigenda bishyiramwe mu mabanga yabwo hanze, ariko amenshi nasigaye ku rutari hanze. Umwanditsi wa filime ya James Bond, Ian Fleming, nawe bivuga yuko yaba yarabaye mu batasi ba MI6, ari naho yakuye igitekerezo cyo kwandika iyi filime, ariko yakoze mu bucurabwenge bw'igisirikare cyo mu nyanja gusa. Undi mustar uvuga kuba yarakoreye MI6 akaba yandika n'ibitabo magingaya ni John Le Carré, wanditse ibitabo nka Tinker, Tailor, Soldier Spy. Ibi ngibi byose yabyanditse ashaka kuganisha kuri cya gisebo cya MI6 cya Cambridge 5 nigeze kukubwira haruguru. Bimwe mu bitangaje biranga uyu muryango nuko inyandiko zose zandikwa n'umukuru wawo, ubu ni Alex Younger, zose zandikishwa wino y'icyatsi ndetse zigasinyishwa inyuguti ya C gusa, isobanura uwayoboye bwa mbere MI6, Cumming Mansfield. Hari byinshi bashinjwa nk'igitero cyo muri 2017 cyo ku kiraro cyo mu mujyi wa Londres, ariko hari na byinshi bagezeho nko kuba intandaro y'ishingwa ry'indi miryango y'ubutasi no kuba kugezana n'izi saha ari bo bantu babika bigengesereye cyane amabanga yabo kurenza indi miryango y'ubutasi yose tuzi, Semper Occultus. Mu gusoza iki kiganiro, icyo nakubwira nuko ubutasi bwose aho buva bukagera bwigizeyo benshi babubangamiye mu buryo ubwo ari bwo bwose mu manyanga yose ashoboka, cyane cyane abahoze bakorana, haba ari ugukoresha uburozi cyangwa se kwifashisha abandi batasi batandukanye. Yo ndetse hari naho bigera bakagura bicanyi b'umwuga, dore ko ari n'ubutasi bugira ikipe yo gukubura iyo bita sweeping team. Iyi ngiyi ibishinzwe guhanagura buri kintu cyose gishoboka
haba ababangamye cyangwa se amakosa yagiye akorwa agasigwa inyuma muri operation zigiye zitandukanye. MI6 kugeza n'izi saha nubwo hazwi umuyobozi wayo hakaba hazwi n'imyaka ushobora gutangirira ubakorera, ntabwo hari hamenyekana imyaka yo kujya mu zabukuru. Nabwo naho wagera ku myaka y'ikiruhuko cyangwa se mu zabukuru bagucungisha ijisho, biragorana ko bakureka ngo ugende ubafitiye amabanga yose. Ubutasi ubwo ari bwo bwose ntaho batagera naho byasaba kwigira amayibobo ku muhanda ngo bakunde bashaka amakuru barabikora. Inzara ikabica ariko amakuru bakanga bakayabona kubura hasi no hejuru, kabone naho waba uri umuherwe bingana iki, ugera ku kigero cyo kwishyura ibiceri n'amasantime atari ukubuza inote zo hejuru, ahubwo kugira ngo utangize ubwihisho bwawe. Ubuzima bubiri cyangwa se bunarenga, abatasi ni ikintu bamenyereye cyane kubamo, no rwagati muri mwe baba barimo mutabizi. Nifashishije igitabo cya Colera Gordon, MI6 Life and Death in British Secret Service, filime mbarankuru ya Soft Law Intel yitwa History of Secret Intelligence Service, nifashisha n'ikinyamakuru The Telegraph mu kugutegurira kino kiganiro. Wari kuri Red Blue JD, njye Romeo Thierry Yarwema. Dusubire ubutaha. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD tarazi? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55.
Red Blue JD.